Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha umkhulekelo-ke insizwa-ke yakaMpungose-ke idabwa phansi-ke enkandla-ke emahlathi amnyama nje abayiseyidedele laphana-ke i-back cover-ke yomsebenzi wakhe-ke wokulindela ukuthi uphume-ke osukwini-ke lakusasa. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje uma siqala ngane kuyona i-channel yake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell khona sithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke ezitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana insizwa-ke edabwa phansi-ke enkandla-ke emahlathi amnyama uyena komkhulekelo kwemvuka Mpungose njengoba-ke seyidedele phana-ke i-back cover-ke umsebenzi wakhe-ke ozophuma-ke osukwini lakusasa-ke osihloko sethi-ke impilo-ke iyoba nzima. Kanti-ke wengane zawethu impela kubona-ke lo msebenzi phana kusebenzi-ke enamaciko-ke amabili-ke esigaba lapha-ke uLimithi Nala naye-ke uSinentuli. Kanti kona-ke lo msebenzi wengane zawethu impela-ke uzobhema kukhona njengoba-ke kukhona-ke ingoma-ke ethi-ke iyasebenza yini-ke nabantu-ke impela-ke bayibheke ngabovu ukuthi wawu kazi ukuthi-ke umvuka Mpungose-ke ukhuluma ngani yini lena-ke impela-ke esebenzayo-ke ebuzwayo noma mhlambe ilona-ke ipensele kubuza ukuthi-ke liyabhala kubuza yona intokazi. Hey bafethu impela kasazi futhi-ke asazi lokwa ngempela kodwa-ke sizobona phela mangaba iphuma yona-ke i-album kanti-ke labona-ke ifeaturing khona-ke uLimithi Nala-ke uthi-ke umgijimi. Hey bafowethu impela sazi futhi-ke asazi-ke lokwa ngempela kodwa-ke ake sibheke nje osukwini lakusasa lapha-ke kuzophuma yona-ke impela-ke lo msebenzi wakhe-ke umkhulekelo-ke umvuka Mpungose. Mina-ke ngiMbuso City MTV bafowethu ngithi nje ake ngicuphe ngalo-ke idatha leni ngoba hey impela-ke ishubile ngoba phela-ke nanga amaciko amasikandi-ke impela-ke ezokhipha wona-ke amanoni njengoba sokusondele-ke wona-ke amaholidi-ke amakhulu-ke kaDisemba. Hayi-ke bafowethu impela-ke angehle ngobonda ngithi nje ayidibana kuyona ivideo elandelayo.